ubizi neza. Musirimu ndamuzi avuka, bavuze ko yinjiye igisirikare 2013, ubwo nibwo yabyemerewe, ariko yagiye 2011. Bukavu ashirwa mu bamfasoruta cyangwa se mu bana bato. Imyaka 2 yayimaze mu kigo i Bukavu. 2003 nibwo yemerewe kuja mu gisirikare. Twaravuganaga, twaraganiraga, namenye igihe yabatijwe, namenye igihe yashatse, n'igihe yashatse kuza asanga urugo muri Kenya. Twaravuganye, ariko yamenyesheje ko yaje ari muri Ethiopia. Nagiye kumutega, ubwo yashitse umugore nti yarahari, ntabwo yarakingiraniwe ahantu yarari, ntabwo yarafite uburenganzira bwo kuja gutega umugabo. Ntabwo mvuga byinshi uhereye igihe yagereye muri Kenya, ariko uhereye ku munsi wa mbere yageze muri Kenya yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye tubigendanamo. Yagiye ansaba inama kenshi, ngatinda kumusubiza ntekereza icyiza namubwira yahitamo kiruta ibindi. Byose ndabisimbye, ngeze kuri uriya munsi yafashweho. Yafunzwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 hari mu gitondo, ariko twatinze kubimenya. Namenye amakuru mugoroba wo ku itariki 6 uwo munsi yafashwe. Mu masaha 5:40 nibwo nahamagawe n'abantu ba Kayole, bumvise izina rya se, ubundi izina Makara ni igisekuruza. Sogokuru ubyara papa yitwa Makara, ba data bacu bose bitwa ba Makara. Niyo umwana uvuye kuvuga yitwa Ndayishimiye Makara. Bumvise iryo zina barampamagara. Nateze moto saa 10:15 za nijoro, ndagenda, nageze ku kabari ka Nyamavira butaraca. Sinzi ko Chairman Nkundinka ari hano, sinzi ko Karegeya umugabo w'abasegege se wabo umukobwa ari hano, arambabara kumuvuga, ariko ndiko yitwa Tambuka hano. Sinzi ko chief witwa Otieno wa Nyamavira ahari, tuliambatana na yeye, na siku ile alijaribu kutusaidia kisheria, lakini haikuwezekana. Tambukije uyu mugabo kubera ko niwe twatangiranye ibibazo uhereye umunsi Musirimu afungwa. Twaragoragoje ari kwa chief kugira ngo ataja Soweto, byaradaniranye. Amagambo twavuze nayo mwavuze niko mwari mushoboye. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Bukeye Musirimu yavuye aho ngaho, ahabwa transfer. Chef ngwino, Chairman ngwino, Chairman Nazi wa Kayole, mwarakoze cyane no kubashimira. Yangezeho gutaraca, twajanye kwa chief kuri za moto, twajanye Soweto, twatanze amafaranga kugira ngo tuganirize Musirimu twumva icazira. Musirimu icyo yatubwiye, twari kumwe nawe n'umusaza w'abasegege uvuka mu Rugezi witwa Rushemeza, sinzi ko ari hano. Tambuka ngwino. Twaragiye tujana n'uriya musaza uri kuza, tujana na Chairman. Musirimu bamukuye Soweto aho yarakingiraniye, tubasha kuganira, twavuze amagambo menshi. Mwaradufashije wa munsi, mwarakoze, turabashima. Imana ibahe umugisha. Chairman, Imana ibagire neza. Uzabwire wa musaza w'umunyakenya Otieno ngo twamushimiye ku ruhare rwe, nubwo ibyo yagerageje gukora byose bitashobotse. Murakoze. Bukeye ku itariki 7 twajanye n'abantu umuryango wa bugufi, Pastor bakanizitambuka imbere, atambukane na bigizi twari twajanye. Twicaye mu kirambi cyane nawo umukobwa, twavuze byinshi. Twashyize mu gitondo, twaravuze burira, tugerageza kuvuga ngo Musirimu afungurwe atarahabwa transfer, ataraje amakadara koti, ataraje industrialia. Twarabivuze, twaragerageje, byarananiranye.
nashimira Pastor Bakanezi, ndashimira Bigizi, mwaragoragoje uko mwari mushoboye, ntibyashobotse ariko uko mwari mushoboye mwarabikoze, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo nifashishe uru rupapuro ndaja kubesha. Nanone habaye ku itariki 12 z'uko kwezi kwa 11 hasabwe amafaranga ikiguzi kugira ngo Musirimu afungurwe. Twirengagije ibyo twari tuzi, amafaranga Perezida Mukiza yarayampaye, ndagenda ndayajana, nageze kwa Musirimu ariko ayari yasabwe yose ataburaho n'ibiceri narayajanye, byarananiranye. Ndongera kandi ku mugoroba ndataha, ndi kuvuga mu ncamake. Ku itariki 16 z'uko kwezi, umuryango w'abongera ku rwego rwa Kenya uhuye n'umuryango w'abasegege ku rwego rwa Kenya bahuriye na komati bagerageza kugira ngo baganire imiryango y'abugufi byari bizananiranye. Abagabo baraganiriye, abasegege Perezida Bisetsa ari hariya yagiye kubwira abasegege, baraganiriye tuza gusubira guhura nabo kandi ku itariki 8 y'ukwezi z'ukwezi kwa mbere. Imiryango yose yarahuye, abasegege bose n'abongera, komite zombi zarahuye n'imiryango, delegation zombi. Twaragoragoje kandi mu nzu hariya kwa nyina w'uyu mukobwa, twaragoragoje, twaravuze, twakoresheje terme zose. Impamvu twakoraga ivyicaro mu basegege nuko twebwe twari twaragerageje byarananiranye, tukagira ngo hari bo dufasha kumvisa umwana wabo wabaye wabo mbere yuko abo wacu, kugira ngo Musirimu ave mu maboko atayiwe. Ubwo twaganiraga ku itariki 8, Musirimu yari amaze iminsi 2 arwaye, yaragiye Kenyatta. Yarwaye ku itariki 6 nibwo ambulance ya prison yamujanye Kenyatta Hospital. Habaye ku itariki 9 bukeye bwaho, nagiye gusura Musirimu nkuko bisanzwe. Amasaha yo gusura nageze, turinjira ku madirisha duhora twongoreraniraho nako turategereza umwanya wo gusurana urangira tutabonye Musirimu. Batwohereza mu ishami ry'ubuvuzi ngo tuje kubaza ko yoba yararwaye, kubera ko basohoye abantu twe tutarabona umuntu wacu. Twari kumwe na bamudogo ngarukiye ntari hano, yarwaye kuva umunsi bavuga amakuru ya Musirimu ko yapfuye rura rupfu rumeze kuriya. Yananiwe kubyakira mu mubiri we, aragwara n'uyu munsi ari mu nzu araryama. Tariki 9 tugezeyo, twagiye mu ishami ry'ubuvuzi, batubwira ko Musirimu ku itariki 6 yajanywe Kenyatta kandi yagiye atameze neza. Nuko twashatse inzandiko zitugeza Kenyatta kugira ngo abamurinze badufashe kugira ngo tubashe kumubona, tumurebesha amaso, tube twabwira n'umuryango ko Musirimu ameze nuko amerewe. Ariko tutarava industrial ya tuja Kenyatta Hospital, nabwo ngarukiye ko Musirimu atakiriho. Kugira ngo urware, abakuboshe babone ko waremvye, bagutegerera ambulance bakujane mu bitaro, biba bigoye cyane. Baduhaye urwandiko, turagenda. Musirimu dusanga arimo serumu, arimo na karaka. Kuboko kw'ibumoso kwari guhambiriye ku gitanda cyo kwa muganga. Byaduteye agahinda ariko katarakubufura, kuko twebwe ntabwo ari ubwa mbere. Byari bigarutse kandi twabashe gutindana nawe kuko ntiyari ko avuga. Twamubajije icyo akeneye, ntiyabashe kukitubwira. Nuko icyo nakoze cya mbere gusa, nabwiye Musirimu ngo urabasha kuvuga, anyemerera ko yagerageza. Nahamagaye uyu mugore we, ndamubwira ngo vugana na Musirimu. Ikibazo yabashije umugore we n'icyo umugore yamusubije, yahise ambwira ngo kupa telefone, kuko ntabwo ryari ijambo ryiza. Twaratashe uwo mugoroba, duhamagara imiryango yose, tubabwira ko Musirimu yarwaye kandi arembye. Ntaragera kure kugira ngo ntaje kwibagirwa, ndifuza ko Perezida Mukiza atambuka hano
kugira ngo mvuge iri jambo aho ngeze perezida wacu ari hano. Perezida, turagushimiye. Byari bigoye, wagiye ijoro n'amanywa, wantumye kenshi, wakoresheje telefone kenshi, wahamagaye abari muri Kenya n'abari hanze ya Kenya, twajanye mu nzego kenshi gatandukanye, twajanye mu kirambi mu basegege kenshi. Sinzi ko Muzehe Jerome yo bari hano, twajanye mu basegege. Muzehe Jerome wa Kayole nimba ari hano nawe yotambuka. Aba basaza barakoze, nibo twari kumwe muri delegation ya nyuma tuje kugoragoza ngo turebe ko ahari abo twavukanye tuvuga ururimi rumwe batwumva. Muzehe mwarakoze cyane. Muzehe niyo twari kumwe abasaza bombi, mwarakoze, mwagize neza. Nubwo ibyo mwagerageje gukora, amagambo mwavuze saa 2 kugeza saa 9 z'umugoroba ntibyakunze, ariko nta mugayo dufite kuri mwe, ahubwo dufite ishimwe kuri mwe. Mwarakoze, Imana ibagiriye neza. Murakoze. Musirimu amaze kugwara, tumaze kubwira imiryango, Musirimu yitaweho uko bishoboka kose. Nahamagaye umugore ndamuteguza, ubwira uko namubwiye kubera ko nari numva ko ngiye guhugira kwa muganga. Narabikoze uko nari nshobojwe, sinkeneye ishimwe kuri byo kuko ni inshingano. Nije Mwambaza waraha, nije Runezerwa waraha, nije Makara waraha. Nagiye kenshi, nasuye Musirimu kenshi, bampaga urwandiko rwo kumusura iminsi 7, karufata ku wa mbere rugashira ku cyumweru, ku wa mbere ngongera ngasubirayo. Musirimu yapfuye ku cyumweru, urwandiko rwa gatatu rwarangiye namusuriragaho. Umupolisi wadufashaga wari ukuriye abapolisi bose barinzi imbohe zirwariye Kenyatta, twahuriye hari yaje kureba ngo uko tubigenza bwa nyuma. Namushimye, babonye umupolisi wari wambaye uniform, uriya ni wadufashe, ni wari ukuriye abapolisi bose barinzi imbohe muri Kenyatta. Umupolisi wadufashije kwirukanka mu nzego zose Musirimu amaze gupfa, nawe twaramuhamagaye, twaramushimiye. Twabonanye na polisi generale mukuru ukuriye magereza muri Kenya, nawe mu izina ry'umuryango wa Kongera twaramushimiye. Twavuganye n'ukuriye CID ku rwego rwa sub county headquarter ya Kilimani. Uyu munsi twamuhamagaye, twamubwiye ko byakemutse kandi twamushimiye mu izina rya Kongera, twamushimiye. Musirimu twaragoragoje, twakoze ibishoboka byose, ndashaka kuvuga mu mazina, ariko njewe hari ikintu cyambabaje kiruta ko Musirimu agambanirwa kugeza apfuye. Nababajwe nuko Musirimu yapfuye ntitwamubikirwa. Musirimu yapfuye ku isaha 10 z'umugoroba, bantelefona ntaramye, mbyinigisimba nishimye, ntazi ko hari kibi cyabaye. Kandi abambwiye nabo ngo babibonye ku mastati y'abantu, babimbashije banza guhakana kubera ko kuwa gatandatu narindiyo. Ku cyumweru umugoroba saa 9:30 barampamagaye abavandimwe, barambwira bati ko turabona ku mastati y'abantu ni nkaho Musirimu yarangije. Natekerezaga ko umuntu ushobora kumenya amakuru wa mbere wa Musirimu ari njyewe. Ndasoje ndimurambirwe, na makuru navuga ngiye gushimira abantu. Natekerezaga ko Musirimu apfuye ari je ugomba kubwirwa wa mbere. Nta muntu urambikira Musirimu kugeza uyu munsi wa none. Nagiye nje nyine kuja kubaza bari bamufite, bambwira ko yarangije kandi bamubitse. Zarambabaje, ariko sinabashije kurira kubera ko numvaga ari ntawe naririra. Narikomeje, turagenda tuja kubaza amakuru. Twamenye nijoro mu gitondo kuwa mbere tujana n'undi na chairman Gategeko. Twaciye henshi yagoranye chairman, singuhagurutsa ntagora abantu benshi, byari bigoranye, haraho byananiranaga, ariko byaje kuva mu gisubizo. Baratwemera dutangira process yo gufungura file kugira ngo hari tuburane umurambo wacu. Byari bigoye ko tuburana umurambo, byarimo amapfundo menshi, ariko Imana yaradufashije. Chairman ni umuntu w'umugabo,
yadufashije uko ashoboye kose. Imana itazayemera ko bayo barengana, nayo idukubitiramo. Inzego twari twaragowe no kubona nizari zoroshe, ariko abayobozi babo twagiye tubasigira bitatugoye cyane. Twagiye henshi, twateze imodoka kenshi. Tugeze ejo bundi kuwa kane, nongera kandi gukorwa mu bikomeri, ndababara cyane. Twabonye inzandiko twashaze icyumweru cyose zo kwemera ko dushingura musirimu, ariko twarazambuwe turara nta murambo dufite, kandi leta yaho duhaye. Byaratugoye cyane kubyakira, byari byageze mu rundi rwego. Ariko ndashimira umuryango w'abongera bose muri rusange, abari muri Kenya n'abari hanze ya Kenya. Ndashimira abaturanyi ba Gidurayi bose badutabaye, abagiye inama y'icyo twakora tumaze kwamburwa umurambo kugira ngo twitware neza kugeza kuri uyu munota. Uriya mwana w'umukobwa mubona hariya twashatse, abongera n'abanyamurenge ba Gidurayi Imana ibamugisha. Twatumye ku basegege, abasegege twabatumyeho Chairman Sekasi Muhagurutsa, Zimiruho afite. Aho twagiye hose n'imodoka ye twakoreshaga, yatubaye hafi kandi yaradufashije, yadushikirije ubutumwa. Kuwa gatanu abasegege baje iwacu, twaganiriye, twarabiganiriye. Tumaze kuganira nabo, Perezida Mukiza araza kuvuga ikiganiro bagiranye, kuko barabongera baganiraga n'abasegeye. Haza kuvamo igisubizo yuko tugomba gukomeza gutegura gahunda zacu kugira ngo tuzashingure umuvandimwe mu cyubahiro atugomba. Ndashima Imana uyu munsi rero ko mpagaze hejuru y'umurambo wa musirimu twawutsindiye. Ndashima Imana ko mu kurwanira umurambo wa musirimu tutagwanishije imbaraga ngo tube twomena amaraso. Ndashima Imana ko mu kurwanira umurambo wa musirimu tutatukanye. Ndashimira Imana ko mu murambo wa musirimu mukura kwawo Imana yagiye ihamagara abantu baza kudufasha. Chairman Ruranga wa Kayole yaradufashije uwo munsi wa nyuma. Chairman wa Kayole yarahari twari kumwe. Chairman Seka twari kumwe, Chairman Patrick wo Mwiki twari kumwe, Chairman Gategeko twari kumwe, abachairman barenga 5 twari kumwe. Bose badufasha kugira ngo tubone umurambo, kugira ngo hari umubabaro utiyongera ko twari dufite. Bachairman mwese niba muri hano ndabashimiye, simbahagurutsa. Kandi iyo mutari hano muraza kubikurikirana, ndabashimiye mwese amagambo mwavuze. No kuri byageze aho mbona ko abachairman ubwabo bagiye gushwana, nuko ari ibintu bari bumvise bwa mbere bakagira ngo ni igitangaza. Ariko je n'indirimbo nari maze kumenyera, niyo mpamvu nari naragimbye ntakirakara. Ndashima Imana ko reaction zose nakoze hatarimo ikintu cyo gutungana intoki cyangwa kugira ngo ngire uwo mvuga nabi turi kumwe turebana. Imana ishimwe. Musirimu rero yari muri muna wanje, data n'imfura kwa Makara, Isaka umuherezi kwa Makara. Nubundi Imana aradufashije iwacu, tufite ubumwe butajegajega. Data wacu sa musirimu runezerwa, barashe mukaka uko tuzatubwirwa amateka. Muri Murere mukaka muhetsa ari incuke, data yaramuhunganye kugeza amushingiye nka murumuna we afatikanije n'abandi barumuna be. Yatubereye data wacu, yatubereye mukuru wacu. Nashima Imana ko data wacu atari nahabaye, Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero n'ibyishimo rero, aya marinete nambaye n'ayizuba ntabwo ari ayo guhisha amarira. Abantu mwe mwese muganditse aha ntabwo narira, ndi kubona mwicaye kugira ngo dushingure musirimu. Byari bigeze mu rwego leta ishobora kumushingura kandi bigayitse. Ariko ndashima Imana ko abanyamurenge bangana gutya mwese mwicaye aha,
kugira ngo dushingure musirimu mu cyubahiro. Imana ibahe umugisha mwese. Jambo rya nyuma nsorezaho, musirimu yapfuye ari umugabo. Musirimu yapfuye ari umugabo pe. Karegeya Bishop yigeze kwigisha mu rusengero, aravuga ngo abasore bagishaka vuba ngo nugera ku musore, ku musaza ngo wabyaye akabana n'umudamu we ngo bagaca, ngo zumuramutse washize ukuboko hejuru y'ukundi kubw'icubahiro ciwe, kuko ngo baranyuze mu bintu byinshi. Musirimu yanyuze mu bintu bikomeye cyane, twaganiriye kenshi, ariko nkabona ari umuntu w'umugabo, umuntu muzima, n'umuntu wumva inama. Ntabwo twigeze dupfa na musirimu ko namugiriye inama ngo akore ibinyuranye n'ibyo twaganiriye, kuko akenshi izo najyaga kumubwira nasangaga nawe aribyo yatekereje. Ariko ndashima Imana ko musirimu apfuye ari umuntu w'umugabo. Mu gusoza rero, abasinga nibo ba nyirarume, abasegege nibo basebukwe. Muhumurike mwebwe mwese, ibyabaye nta nama y'umuryango yabaye, nta cyicaro cyabayeho cy'abasegege, cyabaye kugira ngo musirimu afungwe, ariyo ntandaro yamwishe. Ndabizi ko nta musegege waje hano yikandagira, kubera ko kuwa gatanu twarabiganiriye, kandi ibyo twaganiriye abatari bahari mwarababwiye, kimwe n'uko natwe twabwiye abatari muri rwa rusengero twari twicayemo. Nyuma y'iri ngiri mvuze, ndatekereza ko uwaza kuvuga ibinyuranye n'ibyo aba atubesheye. Twafatikanije twese kuza gushingura umuvandimwe. Mwihangane ko mwapfushije umukwe, abasinga bihangane ko bapfushije umwishwa. Nshuti za musirimu babanye mu gisirikare bari hano benshi, mwihangane simbahagurutsa, ariko mukomere cyane. Abo basenganye igihe kirekire mwihangane kandi mukomere cyane. Sinshobora gushimira inshuti ze zose, kuko hari izo narinzi n'izo ntarinzi. Musirimu arwariye Kenyatta najanye amatsinda menshi. Ibyo murumuna wacu Reverend Ndenge yavuze, nije bahamagaye mu matsinda, nahamagaye kugira ngo baje kureba musirimu urwaye nk'umukristo wabo. Nahamagaye inzego zose musirimu ashamikiyeho, nahamagaye abo babanaga mu cyumba bamugezeho, nahamagaye abo babatizanijwe Kinshasa bamugezeho, nahamagaye abo narizi inshuti ze ku munota wa nyuma kugeza afunzwe, nahamagaye abavandimwe biwe, abantu bose bishoboka ko bamusuye. Hari ababyifuje ntibyakunda, urwandiko rwawe rw'umuntu umwe umusura, hari uko twabikoraga tukinginga hakinjira abantu babiri. Abantu babyifuje badutelefone ko bakeneye gusura musirimu, sinje wanze kandi si musirimu utarukeneye ko musura, ahubwo nuko amategeko atabyemeraga. Musirimu yararwaye afunzwe, mwe mukwifuza kumusura nk'umurwayi, ariko kubera ko yaraboshwe ntibikunde, ntibyorohe nk'uko mwabyifuzaga. Ba nyirarume ntibageze Kenyatta, ariko yapfuye dufite rendezvous ko n'ubundi tuzagerageza bakamusura. Cyo ngisabira imbabazi ntibyakunze, kandi yapfuye tutazi ko ari uriya munsi apfa, niyo mpamvu twari twaba rendezvous ya nyuma y'uriya munsi ko muzamusura. Rero mu gusoza, imiryango iri hano, bavandimwe, nshuti, namwe mwese mwatabaye kugira ngo mudufate ku mugongo uyu munsi wa none. Abayobozi bacu ba Mutualite, abanyamurenge bose aho baherereye badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, twararezwe n'ababyeyi imbere, nyuma yaho twarezwe mu itorero. Byo tuvuga ari byo mwumva, byo tuvuga ari byo mubwira batari hano. Abazakurikirana imbuga nkoranyambaga muza isakaze, muvuge amakuru meza ko musirimu yapfuye urupfu rw'inza, kuko gutinda kwa musirimu ubuzima yari arimo byari kutubabaza cyane. Musirimu yaravugaga nkishima, avugisha umutwe, avuga bimugoye cyane. Kumva nifuza ko yava mu isi kugira ngo aruhuke. Imana yagize neza rero kumuruhura adatinze mu mubabaro,
ndayishima cyane. Bantu ngiye gushimira, ndashimira abantu twabanye mu kiriyo, ndashimira urusengero rwa Wadi baduhamagaye batubwira amakuru, ndasohoka kugira ngo abayambwiye bayambwire atari kuri telefone turi kumwe, ntabwo byatwaye umwanya munini. Ariko nagiye kugera mu rugo nsanga abadiyakoni bazanye intebe, nsanga bose n'abari mu materaniro bose mu gipango buzuye bahagaze mu nzu, abandi mu gipango no hejuru y'inzu, kandi hari nijoro hafi saa 2. Abanyamuhana bagidurayi batabaye wa munsi bose turabashimiye. Ndashimira famiye bugufi bagize orere yo kuba hari mu rugo, yo gushugurikira ibikorwa byose, guhagarara ibikorwa byose byari biri hariya byo kwakira abantu no kubicaza myanya ibakwiriye. Mana yo mwijuru ibaho umugisha, kugira ngo mugari wabongera mwarakoze, ngendo zose twakoze nimwe mwadutumaga. Ndashimira abaturanyi bo mu gipango, mwarakoze cyane kudutiza amazu yanyu, uruhare rwanyu, ibyo mwadutije ibyo byatumye dukora bira bikorwa byiza kugira ngo tubashe kubahisha musirimu kugeza uyu munsi wa none. Byari bitinze, cyari icyumweru kirenga turi mu myiteguro kubera ubwo ruhurirane rw'ibizazane n'imbogamizi twagiye tugira. Baturanyi beza ndabashimiye mu muhana wa Gipani, kindi kandi twaratabawe ku bwinshi. Hari abantu badutabaye tutabonye, tutanamenye, kuko kuva umunsi musirimu yitaba Imana kugeza uyu munsi wa none abantu bari mu kuza mu rugo, kandi nasohotse mu nzu kiruka butaraca kugeza ku munsi w'ejo n'abadusuye sinababonye. Abo nabonye rero ndabashimiye, nabo ntabonye abantelefone, hari abambwiye ko bageze mu rugo, hari abasaza bagitengera bagiye bava iwacu nijoro bagataha Gitengera nijoro no mu tundi turere twose. Ndabashimiye imiryango, ndabashimiye, mwarakoze cyane. Mu gusoza rero ndagira ngo babwire iri jambo rimwe ngiye gusorezaho. Twavuganye n'ababyeyi nijoro ku masaha 8 ya nijoro, barababaye cyane kumvira inkuru kure, ntabwo ari ko kwibera aho ibintu byabereye. Barahumuritse, natwe turahumuritse, twari dufite impungenge zabo zo kumva inkuru nkizi, kuko bo bumvise ibirenze ibyo mbabwiye. Birirwaga iyo niriwe ku mugoroba bakambaza uko bimeze, byaba byananiranye nkababwira ngo byananiranye, bagacika intege badafite icyizere cy'ibizakurikira hejo. Ariko twagiye tubaha update za buri munsi kugeza tubabwiye ko byabaye ngombwa ko uyu munsi ubaho. Turashima rero ko Imana yahumurije ababyeyi ntiyagira ikindi kintu kiba. Ndashima umuryango wabongera ko ari abantu babasaje cyane, byari bibabaje, byari ibintu abantu batarebye neza bari kwitwaramo nabi. Famiye nziza niratanda bashimira, mwitwaye neza, mwatugira inama nziza, none tubisoje neza. Mani baho umugisha. Ndashima rero ku kindi kintu kimwe, muri umuntu we uvuye kuvuga yaraje aza mu nzira zigoranye, hari abantu benshi babyibajijeho. Yarabana na mukuru we, muri umuntu wacu babanaga mu nzu. Munsi batubwira ko musirimu yapfuye, iyo munsi yagize urugendo rwo kuja muri Amerika. Uyu munsi yagiye, ntabwo byari gukunda ko bazana, niyo mpamvu bamuhaye inzira wenyine. Hari abari ko bantelefona nti mwabikoze neza, umwana ntaba yaje mu nzira wenyine. Uwo bari babana mu nzu n'uwo nguwo wagiye, abandi bavandimwe bari mu Minembwe, abandi nitwe turi hano. Nta kundi byari kugenda, natwe izo mpuwe twari tuzifite, ariko twakoze igishoboka. Ndashimiye, ndagushimiye, wagize neza kwihangana ukaza wenyine kugira ngo dufatikanye dushingure umuvandimwe mu cyubahiro. Musirimu rero tugiye kumushingura mu cyubahiro cy'umuryango n'ibyishimo ntangere.
ndumva nari kuvuga byinshi mukarambirwa, ariko reka ndekere uko. Icyo nifuzaga ntasengeye kuko sinari mbishoboye, nifujije kwari ugushingura musirimu muri ubu buryo bwabaye uyu munsi wa none. Kuba bibaye ndabishimiye ababigizemo uruhare, abari bafite umwanya wo gusenga mwarakoze, abadutelefoni mwarakoze, abatanze amafaranga mwarakoze, hari abafunguye imbuga zitandukanye, hari abagiye baduhamagara batugira inama, abantu bamaze kumva ko bikomeye nta mafaranga twe twasabye, ariko batwohereje ifaranga tutasabye batubwira ko ibintu bikomeye tugomba tugakora edo zose kugira ngo binanirane ari uko byarenze ubushobozi bwacu. Ariko ndashima ko ikiriyo cyabaye cya musirimu bisubiyemo kenshi kubera ko nibyo byishimo byanje. Musirimu agiye gushingwa mu cyubahiro cy'umuryango wa Kongera, mu cyubahiro cy'umuryango w'Abanyamurenge, afite agaciro nk'akabandi bose. Hari n'atabona ababatabara bangana nk'aba ngaba. Imana yo mu ijuru ibishimirwe, abatanze inama nziza, abadufashije bose ni benshi. Hari n'abadakeneye ko tubavugira hano, bagiye mu nzego kugerageza, nubwo bitari kuvuga ngo abantu bose bahari, ariko byari gukunda mu bundi buryo. Twabyizeye niko byari kugenda, musirimu agashingurwa ntawe utunganya urutoki n'undi. Gusa twashatse ngo twubahe badatabukwe, twashatse ngo twubahe abongera, ariko twari tuzi ngo nibatubwira ko bitagishobotse biza gushoboka binyuze mu zindi nzira, ariko zitari mbi. Mwarakoze rero, ndabashimiye, mwarakoze, ndabashimiye imiryango, ndabashimiye abasaza mwicaye hano, ndababona ba bishopu, ndababona abayobozi b'amatorero atandukanye, ndababona abayobozi b'imiryango, ndababona ababyeyi, abantu bose mwebwe mwese mwaje, Imana ibahe umugisha.